People say it looks like a temple. Ah, тут видно. I designed it on Google Sketch. Gave it to the builders and said they filled that. I did Spanish and French. My brother did Spanish as well, and he ended up living in Germany. I started French A-level, but didn't carry on with that. It's just a shame that we kind of, so many English people study it for like 10 years. Hi. Yeah. 그룹 бүгд яваа юу? Хойтлын группыг бол хүлээх шаардлагагүй групп. Хойтлыг бол хүлээх шаардлагагүй групп. Тийм үү? Тэгэл. Тэр групп угаас дундаас буцчих юм. Oh, nice bench. Nice picture. Hey. За ингээд өгснөө одоо.
Алтан үлгийн уулга авирч байна. Амаха талд орсон. Яа дасах ёстой гэж бодвол. Яашаа. Өндөрт их мэдрэг юм байна л да. Уссаа угаа яваад. Тэгэхээр бол асуудал аймаг шүү. Оо тэр хараа бууга явж штэ. Тэр GPS-ийн зарц зааж. Алс тарж байгаа юм даа. Эдгээр нэг